ki te whei ao ki Te Ao Mārama. Kua tūwhera anō te papa o Pāremata ki Te Whanganui ātara. He rautaki hou kei te whakaritea ki roto o Te Arawa kia haumaru ai ngā kaumātua kei ro whare manaaki me te aha he tuatahitanga tēnei hurinoa I te ao. Today's strategy is about implementing change for our Māori people. Kaore a TJ Perenara I whai wāhi atu ki te kapa Ōpango, engari kei reira te poho kōrero I tana urunga ki te kapa Ōpango Māori. When I walk back to my marae after hopefully representing the team, I guess my head will be a little bit higher, my shoulders will be a little bit back, a little bit further, just that pride to be able to walk onto your marae and to have represented the Māori All Blacks is huge. Kai ngā pākai ahi o te motu, tēnā kūtau katoa. Ko whakatūwhera hia anō ngā papa whenua o waho I te whare Pāremata ki te marea whānui. E whāmarama kua hipai ngā āpōpōtanga ki roto o Te Whanganui ātara me te riri I pakaru mai. Ka mutu I whakakino Te Arawa tia ngā papa whenua e ngā porotehi I ngā ritenga kowhiori a te kāwanatanga. He oi ai ki te pirimia I tēnei rā no tātou te whare Pāremata. Kāti e te iwi kia whakawhiti atu tātou I naene ki te Whanganui ātara kia Tina Wycliffe e tatari mai ana. E Tina, kei te pēhea te āhua o ngā papa whenua. Oi harau, tūmama, harau I te mātanga pātiti, engari me ki pēnei he kākāriki, he mātotore te tipu, ka rea te ki te ngā ota taru I roto. Kei tua I ahau, kei te kite mai koutou I te reti hou. Kua hangai anō, kei wareware te reti ōmua I kāinga e te ahine, I roto I ngā mahi porotehi. Hoi anō, I tika, kua whakahoki a ngā papa whenua o Pāremata te nuinga, ki tōna hanga, ki tōna āhua ōmua, engari te wairo tēnei whare, me ki kua rereke. Nā, I te wā o ngā mahi ōkawa, te whakatūwheratanga o ngā papa whenua nei, ara I te ata nei, ākuni koutou ka kite I te pūrongo a ngā hui a wai, me te roa ngāke o ngā whakamahu ki mo tērā. Mui ana te wāhi nei e ngā tūtai, e ngā hēteri, me ngā pirihimana, he tohu tērā, ne, kei waho tonu te riri e koropopu mai ana, na he tohu tonu tērā kia tātou, kia mataara tonu. Koe no, he atāhua ngā papa whenua tūmamau. Tika tonu tāu. Kua tū ngā pihi o te minita whanonga Māori o Willie Jackson ki ngā whakapai o te wā, e pāna ki te minita aorere kia nana ia mahuta, he aha ngā kōrero? Ai tērā pia kua kite koe I ngā pūrongo o te wā, e mea ana kei te takiwā o te 90 tāra, ngā pūtea I whakawhiwhia ki te hoa rangatira o Nanaia Mahuta, ara Gannon Ormsby. Ara ki te mahi kirimana I roto mō etahi tarika wanatanga. Nā, ko te whakapaia te āpiti hana te rōpuna hinara, ne? He taupatipati tēnei mo te minita mō Nanaia Mahuta. Nā, kei tā wāhia Nanaia Mahuta I tēnei wā, te minita take aorere. Hoi anō I whiua te pāta ki te minita whanonga Māori ki a Willie Jackson I te rangi nei, mārama ana te kitea I tōna pukuriri I tū ōna pihi. Ana kia whakarongo ake tātou. Look, the focus on her family I think is clearly political and they're trying to take out someone who is doing a great job, not just for Māori in our view, but for the whole country. And we as a Māori caucus, Māori ministerial team stand behind her in terms of her mahi, in terms of her work in local government, in foreign affairs. She's a person who's been a great example and is the senior Māori MP and Minister with us. E tina hei āpōpō te hararei tuatahi o New Zealand hei whakamānawa I a matariki me te tauhou a te Māori. He wiki tōria mo te minita nāna tēnei kaupapa I hautū ki tōna otinga. Kāre kore? Kāre kore, poho kereru ana a kiritapu Alan I tēnei rā. Hei āpōpō, tika tāhau, ko te hararei tuatahi e whakamānawa ai tātou I a matariki. Hoi no,
i huro mai te minita i te whare, i te rāna kia whakaronga ke tātou. Can she confirm what Stars Matariki is comprised of? Mr. Speaker, I can. Wai te wai tā wai punarangi, te puanuku, te puarangi, ururangi, putukawa, hiwei te rangi, hei Matariki. Tēnā koe. Tēnā koutou te kōhanga reo o te ana o ngā raiona. Hoi anō kiritapu, e tika ana me poho kereru koe. E 8 miriona tāra i riro i aia ki te taunaki i ngā kaupapa matariki putanoi te motu mō ngā tau e whā e tū mai nei. Hoi anō, ka hoki atu te rākau kōrero ki a koe i te taiwhana e tū mamao. Tino Wycliffe atu i te whare Pāremata tēnā koe. I puta te māngai o te wharea Trevor Mallard i tōna noho muna i te whakatūwhera o kawa i te papa o Pāremata i te rānei. E taitei atu ana ngā mema Pāremata te kingitanga hoki ki te whakanui i te kaupapa i reira a ngā huia Wade. Māori whenua, Māori tangata, Māori ora. Ko te kaumātua o te whare Pāremata a kura moeahu. Ki te wakapuki ora te Māori, ara o te wanua nei, ki te wakapuki ora te Māori, o te unga e no o tata nei. Ara ki roti o rātou kāinga, ara ko ngā kaimai, e tatarawa ake nei. Nā ākona o te ture me te pakihi, i uaua kia rātou te noho ki te kāinga, kāri whai wahi ki te tūhono a tinana nei ki te whakahoahua e rā momo āhuatanga, o reira ko hoki mai i nāia nei me te miharo kia rātou kua wātea te whare wānana kia rātou. Inohia te whenua mo te rua te kaumātoru rā, me te pakanga ki te kāwanatanga ki te whakakore i ngā ritenga kōwhiore. Ara, ko te Māori wenua, te Māori tangata, te Māori kaora. O tia anō rā, ka uki mai te Māori kiro i te wenua. Ara, ka uki mai rā koutou te Māori o ngā tangata. Ki te kaupapa nei, o tia anō rā, e Māori ora tātou katoa. The good times are now upon us, and I think for policing in this country, we showed just how important it is to protect the rights of everyone, but to allow people to go about their business with dignity. O te chairmano o Taranaki Whānui a Kara Puketapu Dentist. Today, here on our tupuna whenua of Kaiota, we have reaffirmed the values of the Raukura, honour, peace and goodwill. And as long as we are here, those values will remain. Ko te pika o te whare, nōna te mana o ngā whenua ki Pāremata, he āhua kai te haere. By the time of the next Matariki, we will have an approach and a grounds which says this is New Zealand. E ai anō ki te iwi, he mea whakanui ngā tikanga o te mana whenua, he whakanui hoki te kotahitanga o te iwi. Tika manoa te a Matariki, kia ora. Ngā hui Wade, Te Ao Mārama. Kai te nui haere te whakahiapotia o ngā pūrākau reo Māori i te ao kiriata. Ko muru he kiriata e hāngai ana ki te uru tomokanga o ngai tūhoi, nā reikura rāu ko te arepakahi. I te tekau mārima o ka topa kuru tohi ai te pirihimana i te iwi o tūhoi, ki reira pāhua ai ngā whare iti te taone o ruatoki ki te waiariki. Ko tame iti i tētahi o ngā tāngata i whakapaitia ki te whakatuātea. Nā takarawa mai te kaumārima tau, hei tā te arepakahi, he kiriata e ataruku ana i te hōhonutanga o te kaupapa, e māpura mai ai te māramatanga. Hei te tahi o ti he māputa ai, tēnei kiriata. Kia whakatātātau mo te āpōpōtanga i tuake tonu, ka kōrero mātau ki etahi o ngā whetū o te kapa Ōpango Māori, i a rātau e whakarite ana ki te tuki atu, kia airini.
Tēnā tātou katoa. Ai te tau nei whakanui ai tētahi o ngā kurahāhi Māori whakamutunga o Aotearoa a hato pāora I tana huri ngā whitu Te Ao Mārama. Nā ko hono mai te tūmuaki o te kura Nathan Matthew ki te kōrero I ngā wero. Hai aki i ngā mātua Māori kia tukua tonu tia mai a rātou tamariki ki te kura. Nathan, ne te rangatira nau mai ki te hōtaka. Tēnā koe. Kia hoki whakamuri a tāua ki ngā tau whisu Te Ao Mārama kua mahu e kimuri, he aha te kura huna e mana I tērā kōrero ko tā hato pāora he whakatangata I ngā tama o te kura. O tērā pēr, ko te mea nui I roto I ngā tau aha ko ngā piki me ngā heke kua pā mai ki a mātou, ko te mea nui kua tonu ki ngā mātāpono, ki ngā kaupapa matua o tō mātou kura, me ki ko te taha Māori, tētahi o ngā āpōpōtanga nui, ko te whakapono katorika anō hoki, kua tonu ki era, tērā pēr, tētahi o ngā take e haere tonu, tēnei kura Māori, nā te ki tōna ke mātāpuna. Ko tērā tari, ko te ERO, tērā taniwha, kai te ao mātauranga o te whakahaere ngā kura. He aha ngā mahi kai te mahia e kūtau, e tonu ai te kura ki ngā hia kua tohua te tari arotake ara te ERO. He aha hoki ngā kōrero aki ngā tama o mua o tipene, rātau e ngana ana kia tūwhera noa I tō rātau kura. O tika tau, ko te ngā tikanga, ngā ture o ERO, he mea nui, hoi anō, I roto I ngā mahi katoa te kura, me āta whakarohia, aua tikanga, kia kore te kura e raru, I runga anō e aua tikanga, aua ture, aua heringa a te kāwanatanga. Engari, ko te kaupapa nui, me haumaru tia te kura. Me he mea he wāhi haumaru, he kura haumaru mō ngā tauiro o te kura, koira te mea nui, me he mea ka tūtuki tērā, ka tūtuki anō I ngā wawata, ngā tūmanako o ero anō hoki. Me he mea he kōrero tāku kia tuku atu ki aku tuakana o hato tīpene. Ko te mea nui ka huki atu ki waku kōrero tuatahi, me ki ngā mātāpono o te kura. Hiaha te tuakiri motuhake o te kura. Me he mea ka mautonu ki tērā pēr, ka tirohia ngā whānau Māori, ngā hāpori Māori, ka tuku a rātou taitamatāne ki te kura, kurai nai. He aha e tahi o ngā āhuatanga, e tahi o ngā kaupapa I whakaturia hei whakanui te huritau o te kura? Ai, ka tuana te hui nui, te huritau, I te wikene o Labour, I tēnei tau, I te okitopa. Ko ngā mahi, ko te mea ki ko te kaupapa matua, ko te whanaungatanga, te nui ngā hui ki roto I aua rā, hei whakakaha, hei whakapakari te heringa tangata, I te whanaungatanga ki Whanganui I ngā tamatawhito, I te whānui o te kura, ko te hākiri tētahi o era, ko te mau whakaahua o ia reanga, tērā, ko tētahi miha nui, tērā, hoi anō ko te kaupapa nui, ko te whanaungatanga ki Whanganui I ngā tamatawhito, te mihi atu ki a rātou kaori e te tai, rātou ko wehe atu ki tū o Pāremata. Hoi anō tērā pē ngā kaupapa matua, kua whakaritea e mātou I tēnei wā. Ia koe kōrero ana mō ngā tama o mua o hato pāora. Koira tētahi tino tū āhuatanga e kite ana, I roto I o tātou kura Māori, ko te ata whātoro I te ringa o te kura ki ngā tama o mua. Nā te aha I pērā ai a hato pāora, kia tūtonu ai tērā hononga ki Whanganui I ngā tama o naene ki ngā tama o mua. Koira pē te mea nui, kua hono tonu ki ngā tamatawhito, ki ngā hāpuri, kua kaha nei te tautoko mai te hakapūwari ake o te kura I te tau whātakau mā whitu, taino atu ki tēnei o ngā tau. Tērā hononga, aha koa, ngā piki me ngā heke e roto I ngā tau, kua hono tonu, aua whānau, aua hāpuri ki a mātou, ki te kore rātou e tautoko
tērā pēr kua katea mātou pērana ki i tahi atu ngā kura Māori. Nathan Matthew, tūmaki o te kura o Hato Paora, tēnā koe. Ki a koe, tēnā koutou. Koe puta e tahi whika no te pakihi ohanga e kia nei ko Auckland Unlimited, e mea nā kua raro rawa ngā whika mo ngā Māori me ngā tāngata Pasifika i roto i te ao hangarau. I hāngai ngā rangahau nei ki te rohe o tāmaki, engari e ai ki te kaihanga kēmu, e ai ki a Morgana Watson no te ati awa, te ati haunui a pāparangi me ngā puhi, he tauri te tau āhuatanga hurinoa i te motu. Me te ahako tāna, ko te mea nui, kia ki te angai Māori i a i anō ki ngā tūranga mana nui o tēnei ranga. Our next generations and present generations need to see ourselves in the industry. Okay. So, and less in a tokenistic way, less in a consultation way, and more in a partnership way. Our public needs to see that we do have Māori tech innovators in the industry. And the barriers I feel from a very, I wouldn't say basic level, foundational level, is that our rangatai, our taioi, and young adults need to believe that they can, in fact, be in this industry, be part of it and advance it and be part of that evolution. Kua mana te kupu a TJ Perenara, mana te tūranga kai urungi o te kapa Ōpango Māori ki te hihia tia ia e te kaiako. Engari, he ai ki te kaiako Ōpango Māori kia Clayton McMillan, kua tō muri hia tāna whakataunga i runga no i te mōhio, he kai tākaro atu anoa e whakaaruhi ana. Kai a tāmati tiananga ngā whakamahuki. He tangata tamai hei humanea. It's massive for me. It's a huge honour. It's something that when I walk back to my marae after hopefully representing the team, I guess my head will be a little bit higher, my shoulders will be a little bit back, a little bit further. Just that pride to be able to walk onto your marae and to have represented the Māori All Blacks is huge. And I know my marae, my whānau and my iwi are proud of me for what I've done in footy, but I know this will mean just a little bit more. Whakahihi pai tēnei uri no ngā tirangitihi, e ko tahirei whā te kau katoa na tākaro i te kapa Hurricanes, ma anō i tana kēmu tuatahi super i te tau rua mana, tua ngā hurumaru. Kua kāpene i te kapa Hurricanes, e whitu te kau māwaru katoa āna tākaro ōpango i ngā tau. Kia Clayton he wāno tēnei kia whakatauira hia e Perenara o nā pūkenga ki te poraka Ōpango Māori. I think he's gone so far as to say that, you know, even in his contract he's had the ability to come and play for the Māoris at some stage, and yeah, maybe that decision's been taken out of his hand, but he's chomping at the bit. E hia moana Perenara ki te noho tahi me te kapa. They want us to play well. Like, all 5 nines are playing really good footy. So if I continue to play good rugby and to play at a high level, I give myself the best opportunity to be selected in teams. And the more I continue to do that, the more I put myself in positions to help our team win, the better my chances are. So there wasn't any clear this, that, you're doing this well, you're doing this poorly or whatever. It was continue to play well, 5 nines are playing well, and this is the direction we're choosing to go in. So that is what it is. It's something that is awesome for the boys that are playing well. It's awesome for the boys that may be All Blacks. Like, good on them. They play some awesome footy and giving themselves an opportunity to be a part of that conversation too. So. Ai a rā hina whakaingoa te ai te kapa ka tuki atu kia airini. Tāmati tiananga, Te Ao Mārama. Tēnā utonu mai taiho ake nei, ka tiro tātou i te whakaputanga o te kōpai hou, a Troy King. Kai aku huia, kai manawa, kai aku piki ko tuku, tēnā tātou katoa. Kua puta te whakamāoritanga o te kōpai puoro o Troy King i me tana pēne me upper class, ai whakanui a matariki, ko pūwhenua hautapu eka mumura. Anei a mārena mane me tēnei whakāturanga motuhake mō whakāta Māori. He tō whakapapa te utu, ke reira te kōrero tūturu,
ponu ya te mana mo te ka waiariki. He rua tau e whakahihi ko ana i ngā waiata Māori. This is the one that I wanted in Te Reo Māori because of the topics, because of the kaupapa. It's all about Indigenous politics. And he koha tēnei ki wā mātou nei tamariki, just to hear our histories and hopefully give them a bit of a spark and want to pursue what they want to pursue or put up a fight, not back down. Hei tā kingi e hara te whakarewa i enei kohi ngā waiata mō matariki anake, ngā take tōranga pū Māori anake, i nā ngā take tōranga pū iwi take take. At the end of the day, all we want as tangata whenua is our connection to Papa Tūnuku, to the Te Ao, to not be severed. We're tangata whenua because we are of the land first and foremost. You know, we're not about the money, we're not about all this. If the whenua is gone, then what else have you got? So I think that's where we connect with all our Indigenous brothers and sisters. Instead of mind of the blind, trying to be one of a kind, like high man and I can't stand on my 2 feet, like I'm a skateboard when I goofy. Do you wanna do me, who me, looking on YouTube, tell a Lucy, roll Lucy, never lose me, till I lose me when I find you. Can't remember that I wanna remind you that we up from the stars. Mai āna mōmo waiata, he te kau waiata, te kau raupapa, te kau tau, i nā te wironui. This one was pretty tough because of the concept behind it and wanting to get it right because it is our stories. This particular one, Pū Whenua Hautapu Kamumura, is not part of the 10-10-10 series. It's just a bonus. It's a bonus one that I needed to get out of my system. Ka mano anui a kingi ki te whakarewa he wāhanga anō o āna waiata i te tuawhitu o Oketupa. Nō reira, kia mau. Mārena mane, Te Ao Mārama. I nā ene kia tirohia e tātou ngā matapai huarere ki tō takiwa, āpōpō. Ki kai tāia tērā he tuāua ka heke ki runga kia koutou me te hauraki mā rāwhiti. Ki Te Arawa, he wā tōna ka kapua te rangi me te tuāua, ngā motugai te piki te kāpuatanga o te rangi me te tuāua i te pō. Ki Te Whanganui a tara, he rangi moko puna me te haumāraki, ki whakatū ka piki te tuāua me te kāpuapua, hai whakakapi ki tā huna, he hauhunga i te ata, me te kapua kairi ake, ki runga i a koutou. A kāti ko i nā tā te ao e pupuru nei mo te whānuitanga wā mātou kaupapa, toro atu ki te taupānga a Te Ao Māori, tirohia hoki tā mātou whārangi pukamata. Hai whakakōpani ake i te hōtaka i tēnei pō, he waiata nā te kōpai o te matatini 5 te kau, ko Rio Hall, me tana waiata e tamahi kairo, he waiata nā te kapahaka o pōtiki mai tawhiti, i kitea i te whakataetai o te matatini te tau te kau mārima. Tēnei te ke te kōrero āturoa te one tū a paitahi ka tau ki raro nei e Māori ora. Kia mihi atu au I hara mai koe I te kunenga mai o te tangata Te toi ki Hawaii ki te whaia Ki te ao Mārama
motu hake I te maru